KTP General Conference meu chu Mizorama kaushan lianber thala inkhom pui ani boka kallampanga tangkhan boru ka hot tran view maya kalkong bal ringot kalkong khu ringot po khanin soya loa viral video tam tak om boka tin chu ti rual chuanin thilpoi tak thleng om boka accident awanga nun na chan ta te pon oma kan torpui emema ti chuanin chuti lai kara chun hei tuna screen kan muang hianin don fo awanga lar em mai tu poi ma sei chuang lo an don fo e lai ringot awanga kan hlimpui em mai pani te khan oma hei mi hi kan thliranga ti chuanin chapchar ku ta thil thleng te nom tak kan thlir zu yang a engponi se video hi in en phot tiang cái này chân về cái này手单về看你们那个会有在那个里头。助手是维生比较的都门哦。documentation ang pang an changsang to khop mai cho thì để mua sợi lúc mà này mà này bắt cái lúc còn thì sợi mình chọn cái sợi khai phải cái này chân về cái này手单về看你们那个会有在那个里头。Anni pani hin lom omna deuh chu thil dangan ti chuang lo kum sang ni som pani tang khanin don fo ei lai thalak ron uploada kumina khanin ngopa khan don fo om lo wangin aizo da tangin local nung jok ten an ei tur leo leo in don fo khan phur chho nal nal bokania boruak a hit rem khop maya tin soile soinu tu poi man soilawa andam an don fo e wang runga ta Mizoram mi pui te kan lo lim thei thil mak dang dai ve tak chunin ka ria ti chuan danga kan kalang ole he thil hi serious rem viau in ka ria me cheza omna ti bor ban na sa tak po ni in ka ria Miss Sapcharkut South India hi ama pronunciation ania scout ti tunium takania tin comments pakhat ka ena chuanin karon share kherlawanga he pa hi scout lem ani mai mela hetiang hianin Miss Sapcharkut hi kan zong ngai lo ti khani ole chu at takani pokaringa hei scout po lo ni ta te reng se tuna hen video hi kan thir phei photanga hetianga an scout engeni ang Sapcharkut mi story an zon hi karing lavani chu engponi se in thlir teng o Miss Sapcharkut Scout din. Mau kecil kayak gini. Mau? Kumesang ini. Sampali. Saya belum tahu itu. Duh, itu. Kita sang ini. Nendu. Miss Sapcharkut khati zong khania video chu toy khop me maro chu kha video toy te akhan athil ti hi achiang ve bani WhatsApp group an post an email a he Mizo special report group a kam mo chuania ti chuanin hei me che te hi khatiang khanin scout batch bel khanin thenu lo hoilok te ti do thora then khat khachu tin then khate an hoi kwal tir vel boka amoi lo viewani hetiang hianan thlan hi karing lo comments pakhat a kan on soireng bokta hetiang hianin Miss Sapcharkut kan thlang ngai lo antini scout te chun om nge yang khoyamon kalkwalanga thla te pon langa rukin khatiang khan nakina filter le turang paranti karinga amaro chu khatiang nga face to face anwa komemo khatiang an ti karing lovani ti chonin tunami hi scout lem nge nenga batch lem hiron bel nge nenga ka shelawa a mei chati kwal vel dana kha afu lo khop maya khati angkhanin mei che kha an hoi kwal tir velania mei che kha eng luka nge ngai he pa hian mo
tin hei scout ti po lam thei lo south san tia le khazir sang lu tuk chuni po ka ring che lawa chu wang chonin he pa hi scout tak tak ani chonin thlak wang chi ne nga tin scout tak tak alo ni lo ni po in hei chui choi a har ka ring mi lawa e batch atang po hena chui chho thein ka ringa a scout lampang te po khan lo chui chuak thei ta se chu a thango tang heti anga me che zom na ti bor ban na hi poi tak zetani in u naw nu te in ngai zong te mo in thia nu te heti henin mi pa in thla lo lak sakin han vir kwal tir vel sin jeng chonin in lung oin ka ring lo chuwang chonin he thili a poi tak zetani ti chonin dan chung cha hi in chedu thina ti chuan dan chung cha kan lu tang IPC section 354 B na hian ti hian in zeka assault or use of criminal force to women with intent to disrupt tinia hei hian in asoi ber chu me cheza omna ti bor ban ma se hetai chon criminal force ati do khera tharum te e khati ang chi act han ne kha ani ta ni engponi sei karon sei chana chu tu na mi ne khanin in kung kai na che chu nei lawa force tharum ang taka khachu manglo ma se heta po hen be lu theina tur chu anei thawa ma se hemi aya cheng jok section hi karon ti chuwa kanga chu IPC section 509 hini word gesture or act intended to insult the modesty of a woman tini tani he thil hianin aron soi cheng vewa tung ka ni mo zaizire ani mo thil ti manga mi pa tu po in me che zom na atibor bang ani chuanin shem thei ani thu kha aron zieka chu a shem thei na dan po hi kum thum thleng lungin ta ni mo poisa choi tira shem thei ania chu ting de chu ania shem nei na MMA ni tin mami 354 a po khanin 354 ang phe kha chuanin 7 years thleng kum sari thleng ania tin poisa choi tir thei ani bokani he pa che dana hianin me cha zom na ati bor bang chiang hle a hei scout ti kengwa mea scout tak alo ni poni the chu karon sheto big lova ma se he pa che tan kher hi chu amoi lo khop mai rem na po pek ngei ni se a thango tang hetia nga kan me che te zom na ti bor bang zonga chap char ku ta te lo kho sa du anom hi moi lo khop mai khati zong khatun tum video chu ni phot te se